Ajde, ruke gori doli. A malo se blizu stale. Gladne oči, još uvijek su mi aktivirani. Ajde, probali tu pitu. To je bezobrazno. On tada snimi ime kako. Ovo Ana Mete, ovo ćemo na face staviti. Na njen, Rekao da će mi zvati. profil. Ne smeta, mene boli. Naravno, onda će Miško dole komentirati nešto. Ana Mete. Ovo mi zovemo lukšenica. A u nas je onaj ključ. Dobro, bijeli luk. Da. Ja, bijeli luk. Bijeli luk, ovamo radi tijesto, putek i ovo je crvena paprika. Ajde, Crvena paprika. A to mu daje dekoraciju.